kumanya mubazi mugaiga Uwebintu utabimanya ense none kugomera Uwebintu utabimanya aroere kuja kusoba Uwebintu utabimanya ense none kugomera Uwebintu utabimanya aroere kuja kusoba Umuraba mucurire itwe turamanya tuta okwegesa no kuhabura ebyera bikajanga emo nambere tali na ebire tuzakubaireho owe muleka kutina no miliyoni cyakuhikayo kamu nuko muganda agenda mpora ahikara omweki nambere tali musomesa takubaireho omweki no musomesa onambe takisangana umusomesa tungu musara omweki atunga magezi abantu mbere batali government erale mabaha lekitwe natukore hamu esiyetwe korakorane kulyangana tubirugeho tusaba mukama atokonyere entama nambere tali no mulisa takubaireho abalisa mulise kurungi entama za mukama usiheziriyezi nwesikute pera yanyu nyingi mwiguru Dokita kuija kubaho omurwaire akabaro Echo chamazima omurwaire nuwe yabandeze mujanja bege muno wesigwa ruhanga nuwakiza baramemba parlamenti kalewa bakukomere orabagano lyebirungi icyo kambere warugire Echo kintu kikuru itwenaleka tukimanye akanyonyo kabane kasoma kararamira mbere burugire okusima no kwejuka abantu kiba kikuru Pastor Stephen Moses Kai Slackman Production ebintu bya ruhanga kabikora vice versa omutaito no mukoto bona baino mugaso omocheke no wamani bona baino mugaso omunaku no mugaiga bona baino mugaso orutindo no rutinda nenchane rupambura omuntu wokuyamba nenchana kuyamba Samtai wawe kokoye konza weka Gonza mtai wawe kokoye konza weka Ichukoborire weikutari yondya kurumwenjara Ichukoborire weikutari yondya kurumwenjara Ichukobotwere wabasmati hari yondya genda busa Gonza mtai wawe kokoye konza weka Konza mtai wawe kokoye konza weka mama Ichukoborire weikuta aliyondya kurumwenjara